Dobro jutro. Pravo je vreme za Informator za mlade. Na samom početku pogledajte kojim temama se danas bavimo. Šta je Erasmus+? Kome je namenjen ovaj program? Konkursi koje raspisuje Ministarstvo omladine i sporta. Novi program za saradnju Evropske unije Erasmus Plus pokriva oblasti mladih, obrazovanja i sporta. I to u periodu od 2014. do 2020. godine. O omladinskoj komponenti ovog programa mi govorimo u današnjem Informatoru. Između 2007. i 2013. godine mladi širom Evrope i sveta uživali su u mogućnostima koje im je otvorio program Evropske unije Mladi u akciji. Srbija je bila jedna od najvećih korisnica ovog programa na Balkanu. Ono što je važno za Srbiju da su hiljade mladih prošle kroz različite programe, treninge, različite omladinske razmene, evropski volonterski servis gde su mladi iz Srbije imali priliku da putuju u inostranstvo i provedu inostranstvo od 6 meseci do godinu dana, stičući neke nove veštine i znanja. Kao što su mladi iz inostranstva mogli da dolaze ovde u Srbiju, promovišu svoju zemlju, upoznaju kulturu naše zemlje i vraćaju se nazad u svoje zemlje sa novim znanjima i upoznavanjem i širenjem lepih stvari u našoj kulturi. Od januara ove godine započeto je sa implementacijom novog programa Evropske unije Erasmus+, koji objedinjuje formalno obrazovanje, treninge, omladinu i sport. Najvažnije stvari koje promoviše omladinska komponenta Erasmus+, su mobilnost i zapošljivost mladih. Mladi imaju šansu da prođu kroz različite vrste ne samo treninga, već i omladinskih razmena, što znači da se mladi iz nekoliko zemalja nađu u jednoj zemlji i prolaze kroz različite teme koje se mogu ticati ljudskih prava, socijalne inkluzije, aktivnog građanstva, promovisanjem demokratskih vrednosti. Over the next 7 years, more than 4 million people, most under the age of 35, will receive Erasmus Plus grants to study, work, train or volunteer abroad. Erasmus Plus je odlična prilika za mlade ljude da otputuju i da prođu kroz različite vrste edukacija. Ono što je najvažnije za naše mlade, sve je plaćeno, sem malog procenta za putne troškove, ali zapravo sve plaćeno, mladi imaju džeparac tamo, ono što je njihova obaveza je da budu u nekoj organizaciji, da godinu dana uče i stiču veštine i znanja koje oni izaberu da će sticati u toj organizaciji. Will boost your employability by improving your language skills, adaptability and self-confidence. Najveća dragocenost omladinske komponente programa Erasmus Plus je što svi mladi mogu da budu uključeni u taj program. Ovo je program koji je i posvećen mladima sa smanjenim mogućnostima i daje šansu svim mladima da budu uključeni, što uključuje mladi iz marginalizovanih grupa, iz ruralnih sredina, tako da neko dete iz nekog sela iz Srbije može da otputuje u inostranstvo, može da uči, čak može da usavršava svoj engleski jezik, znači ne mora savršeno da zna i to je zapravo najlepše u ovom programu što stvarno svi imaju jednake šanse, to nije fraza već je istina. Za više informacija o omladinskoj komponenti programa Erasmus Plus se možete obratiti grupi Hajde da iz Beograda, koja je akreditovana kao kontakt tačka za program Erasmus Plus Mladi u akciji. And get ready for an unforgettable journey. U nastavku emisije govorimo o konkursima koje raspisuje Ministarstvo omladine i sporta za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinske politike. Pažljivo pratite. Ministarstvo omladine i sporta svake godine raspisuje konkurse za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata koji se odnose na sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade.
Jedan deo konkursa za 2014. je već raspisan. Sleduju nam sledeći niz konkursa koji će se odnositi pre svega na teme koje su date u strategiji za mlade, kao što su recimo poboljšanje obrazovanja, mogućnosti bolje za zapošljavanje, razvijanje zdravih stilova života, negovanje volontarizma, uopšte jedne bezbednosti mlade i bezbednosne kulture i konkursi koji su usmereni ka boljem informisanju mladih. Pored toga, postoji još jedan konkurs koji ćemo objaviti sad, da kažem, u ovom drugom ciklusu. To je konkurs koji se odnosi na, kako bih rekla, zajednički konkuršu udruženja sa kancelarijama za mlade. Znači, želimo da podstaknemo lokalni aktivizam i da na jednom lokalu se udruže udruženja koja rade zajedno sa kancelarijama koje tu postoje i da ono što su potrebe mladih na tom lokalu budu u stvari ciljevi tog konkursa. Što se tiče onih koji mogu konkurišu, to su sva udruženja mladih, udruženja za mlade, njihovi savezi koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, ali i koji su evidentirani u Ministarstvu omladine i sporta. Hvala vam što ste pratili Informator za mlade. Sledeće subote očekujemo vas sa podjednako interesantnim temama. Prijatno!